Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka tubagezeho itangazo riturutse mu biro bikuru by'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC. Nyakubahwa Mufti w'u Rwanda Sindayigaya Musa atangarije Abayisilamu ko Eid al-Fitr izaba ku wa gatanu. Abayisilamu bo mu Rwanda ndetse n'abo ku isi hose bagomba kumenya ko Eid izaba ku wa gatanu. Iri tangazo nibwo tukiribona, ni inkuru rero tutari kurarana. Abayisilamu rero tubifurije Eid nziza, ndetse n'umukuru w'igihugu tumwifurije Eid nziza. Umukuru w'Abayisilamu kandi nanone yongeye nanone kwifuriza Eid nziza ya Eid al-Fitr abanyarwanda bose. Nanjye reka mbonereho kwifuriza Eid nziza umuryango mugari wose wa Hussein w'ukuri, abantu twakomezanyije muri urugendo muri iyi special Ramadan. Ejo tuzabagezaho special Ramadan mu buryo bwuzuye, imigenzo n'imico ya kera. Ejo abasaza b'60 kugeza kuri 70 bazaza twicarana ku meza y'ibiganiro, tuzaba twabazaniye ya mico gakondo ya kera. Ejo muzaza twicarane ku meza y'ibiganiro, tubafitiye special Eid al-Fitr. Nejo kuwa kane saa 12 duhurire ku meza y'ibiganiro n'abasaza bashesha kanguhe. Tuzaba twabageneye impano yo kubumvisha bimwe mu bicurangisho bya kera, amarika ndetse n'imirya y'inanga ya yindi bajya babavuza uyu munsi. Ndabizi murabikumbuye. Nanjye reka ngire ni Eid al-Fitr ndetse Eid Mubarak nk'uko mwajyaga mubikoresha mu magambo ya kera. Nanjye mbifurije Eid nziza. Eid al-Fitr will be on Friday. Mufti of Rwanda Innocence Eid date. Waba ufite inzozi zo kugura ikibanza, kugura inzu ndetse n'imitungo itimukanwa yose, gana Ukuririyo Estate Agent. Turagufasha kukurangira aho wagura ikibanza cyiza kandi ku giciro cyiza. Amazu y'ubwoko bwose dukorera mu karere ka Rwamagana, mu mirenge yose. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen zawe. Icyitonderwa, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Rwotamasimbi, aho hose turagufasha. Tuguhuza n'ugura ndetse tukabahuza n'ugurisha. Ibi byose tubikora ku giciro gitoya. Tubaha ubwisanzure mu kumvikana ku giciro cy'icyo kibanza cyangwa se cy'uwo mutungo utimukanwa. Icyo mwumvikanyeho natwe tukaba aricyo tugenderaho. Ibi byose tubikora dukoresheje ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ubunyamwuga. Ukuririyo Estate Agent turahari ku bwanyu, ngaho ni mudutume tubatumikire. Niba ufite ikibanza, inzu ugurisha, kwandikire none aha ngaha. Ntugire impungenge aho waba uri hose, twabitekerejeho. Haba i Rwotamasimbi, ubwo ndavuga aba diaspora muri rusange, tugutumikire kuko turi abanyakuri. Turabahuza n'umuguzi ndetse n'umugurisha. Hamagara izo nimero none aha ngaha. Ukuririyo Estate turahari ku bwanyu. Watwandikira ku mbuga zacu Hussein w'ukuri kuri YouTube channel yacu, TikTok, WhatsApp ndetse na Facebook. Twitter yahindutse X, aho tuba tuhabaye, Instagram tutahibagiwe. Ibi byose tubikora ku bwanyu kandi tubikora kinyamwuga. Ukuririyo Estate Agent, big dreams in world.